So friends, norok tini norok thumbnail ta je nokoi saima kana tam video nai. Inge sung asuk dini pore 1-2 man hai imani pore wo ya golo sung final muthungka muthungman ya golo winner nukha norok nigam scott gatai second tongo karkoti team ge tharo tongo phang team ge borok tinjona first second third ge sung tabuk rang rohna ni bari phaikya ge mane borokno QR code chanai tai call khai chanai ge tamni ge baksa borok baibi tokhna scam rok nei kono scam ya nongno bisap phunungnai mane nongno phunungnai ta sung rang rohmani rohya ge ol baksa rang rohya hai rokhna si nei direct nongno phunungnai rang rohmani rohya busuk roho painyo thar rom busuk second rom busuk roho nongno jotrom phun ton naro pai doronai to ni ge ang yang para rogo live khaipro nogo khaido igo yang opan thoro sei o tam switch gate den o jaga ro asui khaiba sisu yang o yang pan thoro phasing phai mane live khaipe ta ge yo hainta ge yang ro horung ge thampiro war thango abage soita rok tai machine sigano live off khaima siu do ge norono iko punuka jaga ge yang ge sin para eng thanga para malayo yang gana gani ke je gana gani tone ro saimana tabuk rang rohna jora phakya ge sung rang rohna ge jipe lo carton thang mane ke abo taking hado or card khai rakse nigam scott tainer call card khai sa fast call khaima ba puila nigam scott no call khaima card khai ro do dui bar tabu nigam scott video nai tong kha first call card khai rakse roin tong phang team no call khaima bo voice mail jak ge call hai ja ke thar the phali o call hapka do sound di number dibil number phone ya tabuk ngke karako di team no call khaipa no borok rohojak advance rohojak ke boni scanner ro sangra rohojinai phone di tamo phampe mada iko bumong phakya jara debroma hanai geke borok second down no je second no first prize 1300 second prize 500 ge third prize 200 do ge sembong no 500 khasinai diko 500 sikya thangsinai do finally ri rohoka karakoti team ni ingoi ko saita doyo ge bongni ro sogoi kena nigam team da oh nong price payment nong no rohon tomato tawo ge tabuk nigam squad no boro policy phakya ge ke boro number sini ani siram yang tongko ge ko grei to kok masaka ge phang team bai jaw kok sangai hello phang team da oh nong price payment nong rang ne deba tam phampe masa oh nigam development phaido nigam squad ningai nigam development phayo ge bongni price 1300 ko bong no 1300 rohnai nigam scott team no haipono nigam debor mase bong ni leader ta iko tabuk thanai finally first prize nigam scott no rohkai ko nani di proof rohana anyang card ne khatena okorei card tabuke phang team no pe khai chong do ani di ko ne dok khanya sina ge finally rang rohori rbaikya jotono no ge ojara kana sini tournament paikya ge tabuk every sunday muthungjangnai next tournament mane ke sombar theke tabuk to iko romni ta tini to ba tini shonibar ungka khana ron theke no reisi sinai tini hon theke ba reisi sinai register ke no khana sunday theke no register khaiman chinai ambo kaise link tui no link ti haboi 50 tega banyo biaroma thungmani ya golo Sunday do roibro ma thangnai morning phan ma thangnai jeng announce khainai te do ko soni bazar na ragai announce khainai ge 5 tega bai biaro scott pula scott no ready kana tamni ke norok ni scott tomla heda ke scott banyo 5 tega ngi ke norok paimani Sunday pa ke apro nong rang ro jangnai tabkan gp batabu hamka lologi paimani rohir malia final tamni ke nong nang sedan gp amting thaga lokar thaga phone ko tala et khaim bagai ge tabuke et mane ke hamka ge next tournament bagai norok ready tong ke comment kisa khai salai di next tournament bagai bahai ingjaka ge dardati je thne rok racer khaimano only fee 50 tega ke unlimited riyado skill on nai
sem biaro thuma hai yatike rwnai tai sem biaro thuma hai first prize je boya sanai bon manai te do